Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Kanchasticom, Karbia Dorbar, Kra, KSA, DSU, Karsa, Tiva Dorbar, Kuya Songatum, Chingrum Si, Perang Ke Amai, Kangni. Ar Koya Chiklo, Nipai Inkoira Pliarni, Kanchasticom, Karbia Dorbar, Kra, KSA, DSU, Karsa, Tiva Dorbar, Kuya Songatum, Kachingrum Alamte, Lake, Nonankileji, Thang Chiklo, Nipai Trogarni, Hemprek Aparmat Mate, Articles 244A, Karbiang Long Lapen Dimhasaw, Akar Ia Putak, Kedamtang, Parliament Along, MP Amar Singh Tiso Private Bill Place Tunpen, Apit Non Thang Achiklo, Nipai Trogarni, MP Amar Singh Tiso Apan, Second Leading Apan, Kehanglo. Lasi Bangso Second Leading Along, Karbi Anglong, Arwaratum Akar Ia Putak, Mesen Pen, Pachun Ponang Jipusi, Alang Litumpen, Ning Jepo. Di Pupen, Nang Kilo Berta, Real Son Hanse Report, Karbi Anglong News Channel. Chu Kedamtang Parliament Session along. Litum Hon Honorable MP, Sir, Private Membership Bill. Introduced Tumpen. Non-second reading upon Tangkang Cheklo Tarik Trop, Anabang Alang Lipan second reading upon Kethal. Lasi Lasolong Kumane Kangnek Choi Tadu Kumane Chok Chip Top Tadu Jimetan Bong, the Chekhamke Puson Tadu, Sonsit Long, see ini social media long Sitame. Lasi Lasobange Kalida Nangi. Purkimolong tulangte anarte dingkluid ningkan dikep kecok lo hemprek han tambe pinian yanta litu mapan hemprek aparman parliament session long si private membership bill no government bill no nang konti pinlan tapi madu si tambe agilong le data hailang kon si tambe litum pini ningkan dikep kecok kecesong bandet pini Kataskom, KSA, Karsa, Riso Dorbar, DSU, Kuya, Karbia Dorbar, Chilangpen, Hek kami ini introduce dun long look, de laso bill amenge Karbi Dimanchal bill. Laso bill ke madu aphanda akhiro pintung de lake ilitung sarajit timung. Kataskom Presiden lang lipan kiru kangtung gelalo de Karbi lapen di Mahasau, lai ini pangrongpet dan si Karbi Dimanchal Bill, amen kir pona bilamen. Lasidak, pemane cokce ke jongdun ku bange balle damde ku ke jongdun tabara bange cokce jadi ate ke along pen kabor ipen kini laso bill kele dun rokta curudun naing ku ba. Apen pemama kan introduce dun belang de litung MP nuet litung le prios daim putang de parliament onke la se litung macing honorable MP sar hans kame curudun nanji alang lilong kacirabdun kacetudun ge litung kadove tadola la sobil kaponat and jinglok la sidak kini la sobil mang lo pen komane ka curudun atum tadolo la pendak kini yani komane isiang dengan cengwai damji penap digalong sitame dolo sitame tumi dek amhanget hek asong puno mate aphanget che toktang more power to autonomous council ke che toktang tum puno MOU MOS ke che toktang tum puno la solong ke khamki dun kalesi mane kacerap ke che to dun jadi sore kula sobang sige che pidun nai chunung region katung lasidak ke claimback ke tambe katung do desang se parliament session tin harna ke tamber se do wangbong se tambe adhaskom ke se niltum ke sing long plot kai ke do desang se parliament long dolo plan ke dharna ke dam tan chulok dak dikus tambe ke do pulai declaim ke dam ke chupado kale ke niltum chun chelang samela isiang ding angin ang chunlo ning karong pon la se katuga be solando karbi rada fansi tambe lalo je non thang ke bang ji tarik frog thang achiklu
laso second reading long ilitum angbong kecek hamki pen kavediat pen ilitum laso bil kapachok dunji pangle kadobe tamni hirjume arnam nam kan guna singilin ilitum singilam tege padingwelo ilitum han kladak kadobe alam patang panel ilitum kada skoma presiden do sara jedimu alang li jentele patanai Ele tumikan tiket lo tanamas tetehan. Kalau so tanamas tetehan itu yang si bau si cek satu kali kuat lo. Sita ini ele tum IMP Omar Singh Kiswaba. Rakyat member di parlemen lo sudah Bhati Sembol. Apa nama bahasa? Ana non 6 February ni keksiwai putu purpurialam otomas dalam. Dela 244A otomas dalam. Joko nama jo di mapilan ni makopia currency nampo osong apply kasto kali jiwai. Kasi kalau soal cingbai long sudah nampo cingbai kan, mana job rate nampo kalau yang itu kaya anbang sendiri baca. Lada parsial mawilo, lada kokini pala mawilo itu kasto kali keciran pun nampo ada. Jadi kalau kita melihat lapan unmet na pong si itu macam lapan itu macam apa? Kan 1986 kan 40 years ke continuously pada kepian dan macam mana dah. As 7 September 1986 kada komisen lo, aku langsung tension 2 times Central Minister level talk to lot 2 times Central Secretary level talk to lot. Apartment pinai kisi karbi iman kalau dia nak pilih kerana dia jawab lah. Waktu nampak lano, lapan orang di rakyat member dia pilot, orang sing dia pilot ka uneda lo, karena umur sing 30 kilo. Tapos sih dasar, dampam dia private member dia lipita, only introduce job kali lo only begini speaker bang, tengok lo pikok kalang mailo. Apa ni introduce ko pikok. Tanpa bagi discussion untuk kacingwa itu puja, lalu orang job finansor se bagi efek kecil mah mirip atau kalau dalam kacingwa. Apa siapa lah kacingwa lo, di mirip kali si sok mirip kecil penampu. Aku lah pengatas karya tampang kemah parkir tu kemah menit na, lalu discussion oleh kalang mudun, kalau ke otonomas dan nikahnya banglo, MP otonomas proses lo. MP otonomas state XDBs loh. Kalau soal itu sudah, lalu itu melakukan pekerjaan normalan cipudang nelo, parti alam cipudang alo. Kalau suatu event baca mana, maka nelo tomta. Kan 1986 nonan 40 years ke Clinton. Ini yang kita lihat pacingwai Japan. Aku one step lalu lapen. Datang cipingwai Nissan Kulante otonomas state bangke non. Apa ni Amerika bom. Bakar karena non assembly election atau assembly election akan otonomas ke bangke declare ulit. Sika, lalu majitu private member bill, lakukan pas tanya, kalau tak private member bill dan government bill dah main pada itu naik. Kalau main klaim pada apa pun itu amunin tongkat ini itu baru itu, jadi private member bill kait apa sih? Kalau tuan pulau je India independent 1947 pen non ada private member juga kini 14 malah. Kalau soalan mana itu ini kami private member juga difference tu. Private member difference ke private member difference tu. Kalau soal kau ini kita mat kategori tu A, B, C kudu. Number 1 bangke is a constitutional. Number 2 bangke Pilama is Pilama apply amendment kan, itu otonomas terbilang sortiangke this constitution amendment 22nd amendment sikuri itu malah mangke 22 Meghalaya lo 27 lo standar India constitution lo amendment 175 something layer lo lapos ini tunggal apa pot kalau so implement tangkos lo harus itu mesti lapos reference bangke ini teman lo non mata discussion atibula ini tu karbi demand otonomas tera discussion kalau food position silong diang dengan
1, 2, 3, 4 itu melang tu. Di Parliament itu melangkah konstitusional di mana di tinggi lo, aku lagi mimpi dalam, aku lagi olah asam debat kali, nada di sana asam, asam motivasi kita something development for the backward tribal people of Caribbean and the Mahasau. Hello, so provision namanya. As well as for protection of our tribal community, language, culture, etc. That also there. But really real senses that for development of the real areas of Assam. Nasabasi latate ke 5 unit ke jalan mari mune 5 unit private member will 5 unit puri pasu mangke they are into autonomous health activities ko rasi mangi autonomous health ani topic si rasa ni kita lapasi as a member any ruling party MP or opposition MP ination but bill for local like a private member bill not direct government bill direct government bill ke only ruling party kunci ucasi jadi Minister or Inchaji ada Cabinet Minister. Nasabasi lagi private member bill boleh thang tagali thang dakle muni puji lai tum kerja pemati. Nasi nana sorsara tumani li pujala makin itu private bill tu semua. Tanah tu nana sorsara tu government bill yang kenal. Government bill pacau kerana mana sorsara cera tiap mana. Kalau soalan masih clarity soal apa ni juga sama nasi. I request all the people of Caribbean and the Mahasau, both tribal and non-tribal indigenous people of York. We requested them to cooperate and support us to pass the bill in the Parliament on coming February 6, 2026. That is our appeal, this is our honest request, and I hope that our people will join us, will support us, and the bill will be passed. Thank you. Ing dengke thom bura gohai lumet ing ti arong along dithe ningre karcho. Ar koya chiklo ni phai ing koira ke thomarni dongmukak bura gohai aha waralong klim somar ateranga tumpen pater pipon si ing dengke thom bura gohai lumet ing ti arong dithe ningre karcho ponalong ake hai Robi Singh ing ti pen Donri ing pupon. Lapen ake hai Samuel ing tia hin pen Hongjai ing pupon. Lapen tu ake hai Diben ing tia hin pen Tirimawan ing pupon. Lapen ake hai Sabra City mong wo putung har awan ing pupon. Bang so along rong asar Diben ing ti rong wasapi kacher terang pi rong hang asar butho ing ti mekara sar binut ing ti diuri Sabra City mong Perangke Mongol Sing rong hang kleng sarpo jinong ing ti kleng dun akas ing ti kleng sarpi Urmila ing tipi kleng dun pi Alisa ing tipi charhe pi sikati sopi lapen dimi kropiatum chetong dun pen alir alon pidun pen arna malong ahir jume hangdun dogmoka pen kelong dun aberta Karbiang Long News Channel Lumering tiarong aning kan bang son rathak ing deng thom ang deng an dabang sokile Surusuti puja made Karbi alam thepen bangke pithe ningre karcho abang so pithe ke ningre karcho ing deng thom ang deng an lo na sedak patir pipon bangke klim somara terang en ben si patir pipon lo dabang so ke patir pipon mana ke klem nang kok ke dam nang kok bakar cho nang kok bang kalahan lo ilitum hako sonra ilitum choklen chodam kenong kisem la puson so takali nona pora bangke ilitum pirthe ahong jai long jong se kengkam chi yor dunangji chini dunangji pulote ilitum arnam herjume nang kok da se arnam pen aja kong ilitum kenangji pulotan te ilitum pitheningre afan ilitum archobek nangji da pen bangso ilitum karcho padu pono la se radak lumen ing piarong don sore don pharo ke doan aklim so maratum non ilitum ke tok kelang ke chari ke thekere je phan ning ke pare thin pare ye phan la pente saru maino lam ke pacharli dunia phan english alam hindi alam pirthe ho jalan ke theke ding richo long ching ki dun thaiya phan ke anam hirjume se adon tin anutin phan jale adon tin la bangso arbung arphe adon ri adon kamalong la bangso arnam hirjume palong ye phan sini tum peneng an pen bangke indeng ke thom mande ningkan ke thom ke choklo
la sini le tum nang tum phanan chang pen ni tum pe the hong jai long la bang so ken kam chiu lum the ye phan sini lu kar chu pon te do lo nili mumaratu bang ningkan ke thom pachok elo sita nili bang ke gobena sakuri chongdar mat medical hin pedang mat kai da nang chitong nun theke poi phi cha non ne phong bang ke nili te somaratum pusa ni mumaratum pusita me aprang pen nili phan dirta nak pijada joy ni si pinina nili nang chitong dun iglo nang thek long lok pen sarpisar bura to la soa aricap ha mentua ningkan pelonia so sarpisar bura la so adi malong si doi pupen non pathir tikang lo la si pini nili paile ave puai picinta osumar tum la henlo la so arong pu bang than tikang lo pare tikang lo thik la son thak thak si nili mu tum ke mathake e sarpisar bura si la purial asu tum panan ke ceparia ang deng anang le roka joy ni sila la so ase ka clip ini di pusita me bang ceklem tega po ini ninga klong pana lang tum phasini li churu pat pik lam the si le theke po pusita pinian ke che theklong lo pon la si ton de Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu